uyu munsi iyo bavuze Repubulika ya Centrafrica benshi twumva intambara zimaze imyaka muri iki gihugu kuva habihirikwa ry'ubutegetsi bwa François Bozize mu 2013 bigakurikirwa n'intambara yashyamiranyije imitwe y'abarwanyi b'abakristu n'abayisilamu. Abandi iyo bavuze Centrafrica bumva igihugu kiri mu bikennye biri ku isi, kikaba igihugu kirimo ishyamba rya kabiri rinini ku isi ndetse n'ibindi. Gusa abandi bahita bajya mu mateka bakumva igihugu cya Jean Bedel Bokassa, umugabo uri mu bategetse iki gihugu mu kinyejana gishize. Ni umwe mu banyagitugu bakomeye baheruka kuri iyi si, agereranywa na José Gaspar Rodriguez do Francia muri Paraguay, agereranywa n'umunya-Espagne Franco cyangwa se umunya-Chili Pinochet, cyangwa umunya-Argentine Juan Manuel de Rosas. Bokassa ni umugabo wategetse igihugu agafata icyemezo cyose ashatse atitaye kuba cyaba kirimo gushyira mu gaciro cyangwa se kitumvikana. Ni umuperezida utaratinye kuvuga ko kutagira akazi mu gihugu cye ari icyaha, ndetse ko abantu batagira akazi bose bakwiye kujya bajugunywa muri gereza bagafungwa. Ni umuperezida wabyutse mu gitondo atangaza ko igihe cyose azaba akiriho nta wundi muntu uzategeka igihugu cye, ko ari we uzagitegeka ubuzima bwe bwose. Ni umuperezida wabyutse mu gitondo akavuga ko igihugu cye gihindutse ubwami bw'abami, nawe akaba umwami w'abami. Reka tumuvugeho. Yavukiye Bobangi mu birometero 80 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Bangi, hari mu kwa kabiri mu 1921. Icyo gihe igihugu yavukiyemo cya Centrafrica cyari koloni y'Ubufaransa. Jean Bedel Bokassa ntabwo yagize ibihe byiza akiri umwana, ndetse bisa n'ibyamukurikiranye ubuzima bwe bwose, ku buryo ahubwo mu buryo bwihariye bisa n'aho ari nabyo byagennye ahazaza h'ubuzima bwe bwose. Yavukiye mu muryango w'abana 12. Byari bisanzwe ku Banyafurika kubyara abana benshi. Akura yagize ibibazo by'imibereho mu muryango, birumvikana. Gusa ibintu byazambye mu 1927 mu kwezi kwa 11 ubwo se wari umuyobozi gakondo mu muryango witwaga Mindogonde Bokassa yishwe akubiswe bikomeye cyane n'abakoloni b'Abafaransa. Yari yarafunzwe ashinjwa kwigumura ku mabwiriza y'Abafaransa. Nyuma y'icyumweru kimwe ise wa Bokassa yishwe, nyina witwaga Marie Yokowo nawe yari yahuye arapfa. Bokassa ababaye imfubyi atyo. Muri ibyo bihe Jean Bedel Bokassa yagiye kwiga mu mashuri y'abamisiyoneri b'Abagatulika b'Abafaransa. Kubera uburyo yabayemo imfubyi akiri kare byatumye ahura n'ihohoterwa no gucunaguzwa n'abandi bana bamuhoraga kuba ari imfubyi. Gusa byarangiye akunzwe n'abapadiri banamwitayeho cyane bagira ngo bazamuhindura umupadiri. Gusa ntibyakunze, ahubwo yahisemo indi nzira itandukanye n'iyo ngiyo kure cyane. Mu 1939 yari afite imyaka 18 y'amavuko. Yafashe icyemezo cyo kujya mu gisirikare cy'abakoloni b'Abafaransa, aho yagashyize ishapure ahashyira imbunda. Jean Bedel Bokassa yinjiye mu gisirikare mu gihe isi yiteguraga kwinjira mu ntambara ya kabiri y'isi. Kubera ko Bokassa akinjira mu gisirikare mu kwa gatanu, nyuma y'amezi 4 yonyine, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 mu 1939 igisirikare cy'Ubudage Wehrmacht ku mabwiriza y'umutegetsi wacyo Adolf Hitler cyatangije intambara kuri Polonye. Intambara ya kabiri y'isi ibiratangiye. Ku mugabane wa Afurika, Ubufaransa bwari bugiye kwitabaza muri iyi ntambara abasirikare b'Abanyafurika barimo na Jean Bedel Bokassa, birumvikana. Muri iyi ntambara yarwanye ku ruhande rwa General Charles de Gaulle w'Ubufaransa. Ubwo bari ku gice cy'ingabo zishyize hamwe zari ziyobowe n'Abanyamerika n'Abasoviete. Jean Bedel Bokassa ari mu mubare w'Abafaransa bagiye kurwana mu byiswe ibitero byo kwigarurira Ubudage byatangijwe na Operation Overlord ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 1944. Banayise ibitero bya Normandie. Iyi tariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 1944 yaniswe D-Day kubera ibyo bitero byatangijwe kuri iyo tariki. Mu ntangiriro z'umwaka w'1945 Jean Bedel Bokassa yarwaniye mu majyepfo y'Ubufaransa ndetse arwanira no mu Budage. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, Jean Bedel Bokassa yakomeje kuba umusirikare w'Ubufaransa
ndetse niga mu mashuri ya gisirikare y'Ubufaransa. Yize mu ishuri rya gisirikare rya Saint Louis ryari muri Senegal, mbere yo kuhava akajya muri koloni z'Ubufaransa zari mu bice by'amajyepfo ya Aziya ahitwaga Indochine. Ubu ngubu ni mu bice birimo Vietnam, Camboge ndetse na Laos. Aha muri Indochine, Jean Bedel Bokassa naho yabarijwe mu ngabo z'Ubufaransa zarwanye n'abaturage baho bashakaga kwigenga mu cyiswe intambara ya mbere ya Indochine. Iyi ntambara yayirwananyemo ubutwari bwinshi cyane, binatuma ubutegetsi bwa Paris bumugenera imidari y'ishimwe irimo Legion d'honneur ndetse na Croix de la guerre. Nyuma y'imyaka 20 yose adaheruka iwabo muri Centrafrica kubera ko yagiye mu gisirikare ahita yinjira mu ntambara zarambye cyane, Jean Bedel Bokassa yagarutse iwabo afite ipeti rya kapitene hari mu 1959. Agaruka iwabo yasanze igice cya Ubangachari ari nayo Centrafrica y'ubu yarahawe ubwigenge bucagase n'igihugu cy'Ubufaransa, ndetse ntibyanatinda mu kwa munani mu 1960 iki gihugu cyabonye ubwigenge kiba Repubulika ya Centrafrica. Wabaye perezida wa mbere w'icyo gihugu cyigenga ni David Dacko. Uyu yari mubyara wa Jean Bedel Bokassa. Nka perezida mushya wari ufite mubyara we w'umusirikare kandi ufite ubunararibonye mu gisirikare wari ubimazemo imyaka 20, David Dacko yasabye Ubufaransa ko bwamuha Bokassa akamubera umuyobozi w'igisirikare. Niko byagenze. Mu 1961 Jean Bedel Bokassa yavuye mu gisirikare cy'Ubufaransa aza kuyobora igisirikare cyo mu gihugu cye Centrafrica. Akigera muri Centrafrica ubwe Jean Bedel Bokassa niwe waremye igisirikare cy'iki gihugu ndetse anakibera umuyobozi mukuru. Byagejeje mu 1964 ahabwa ipeti rya koloneli. Gusa uko yazamukaga mu mapeti mu gisirikare yari amazemo imyaka igera kuri 25, yakomeje kwiyumvamo ikindi gitekerezo cyihariye. Igitekerezo cy'uko rimwe yazakuramo impuzankano ya gisirikare, akambara costume, agategeka Centrafrica, agatumirwa mu bihugu, akajya kuri table d'honneur. Gusa ikibazo cyari uko wari ufite ubutegetsi mu biganza yari David Dacko, kandi yasaga n'uwabugabanye abukuye kuri Barthélemy Boganda wari waraharaniye ko Centrafrica yigenga. Ubwo rero kuri Bokassa kugera ku butegetsi byasaga n'ibitamworoheye, gusa yari afite amahitamo amwe kandi yumvikana, ariyo yo guhirika ubutegetsi bwa mubyara we nawe akabufata. Niko byagenze. Yafashe umwanzuro wo guhirika David Dacko. Mu 1965 mu mpera z'umwaka abantu bitegura kwinjira mu 1966 ku itariki ya 31 y'ukwa 12 mu ijoro rwose rishyira ku itariki ya mbere, Jean Bedel Bokassa ari imbere y'igisirikare yari yariremeye ubwe yahiritse ubutegetsi bwa David Dacko aranamufunga. Umwaka w'1966 watangiranye n'amatwara mashya muri Centrafrica. Umuntu ukomeye muri Bangi na Centrafrica yose ari Jean Bedel Bokassa. Bokassa akigera ku butegetsi n'ubundi nk'uko abandi bose bahiritse ubutegetsi babigenza, yabwiye abanya-Centrafrica ko ahiritse ubutegetsi bwa Dacko agira ngo atabare igihugu cye cyari kigeze aharindimuka. Anasezeranya impinduka nziza abaturage ndetse agira n'ibyo akora mu ntangiriro. Ibyagaragaje ko ashobora kuba umutegetsi mwiza, kuko nk'ubwo Bokassa mu buryo bwihuse yahise ashinga politike zitandukanye z'ubukungu. Ashinga politike zo guteza imbere ubuhinzi n'imirimo y'inganda. Ndetse mu buryo bwihuse yahise anatangiza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange bwihariye. Abanya-Centrafrica batangiye kujya bagenda mu modoka za leta. Ndetse yanatangiranye impinduka zikomeye mu mibereho y'abaturage. Yategetse ko buri wese yaba umugabo cyangwa se umugore uri hagati y'imyaka 18 na 55 agomba kugira akazi, ndetse afite n'icyangombwa kibyemeza. Udafite akazi cyangwa icyangombwa kibyemeza yabaga agomba gufungwa n'inzego zishinzwe umutekano.
gusabiriza byaciwe mu gihugu. Ategeka ko imwe mu mikino abanyasantarafurika bakundaga gukina izajya ibaho mu ijoro cyangwa mu mpera z'icyumweru, ndetse yanashyizeho za brigade zihariye zo gucunga imikorere y'utubari n'inzu z'urubyiniro. Yaciye imigenzo igiye itandukanye irimo gushaka abagore benshi n'indi. Gusa nubwo Jean Bedel Bokassa yatangiranye impinduka zikomeye kandi zigaragara zinafitiye abaturage umumaro, ariko ntabwo zarambye, kubera ko ntabwo yigeze ashinga politiki ihamye yo kugenzura no gushyira mu bikorwa izi mpinduka mu buryo bukwiye. Ahubwo nyuma byarangiye nawe ahindutse nk'abandi bategetsi b'abanyafurika bo mu bihe bye byo kutita ku baturage, ahubwo yigwizaho imitungo. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe yanahuye n'ikibazo cy'uko amahanga yabanje kwanga kumwemera, yabanje kwanga kwemera ubutegetsi bwe. Gusa nyuma y'igihe gito ibihugu byo muri Afurika byatangiye gutsura umubano nawe, ariko Ubufaransa bwo bwakoranye na David Dacko ntabwo bwahise bumwakira, kugeza ubwo nawe yakangishije ubutegetsi bwa Paris ko agiye kuva muri zone CFA, ko agiye guhagarika gukoresha ifaranga ry'iri CFA mu gihe cyose Ubufaransa butemeye ubutegetsi bwe. Icyo gihe Ubufaransa bwari bukeneye Centrafrica. Ibi byahagurukije perezida w'Ubufaransa General Charles de Gaulle aza Bangui hari mu kwa 11 mu 1966 mu ruzinduko rwarangiye Ubufaransa bwemeye ubutegetsi bwa Bokassa ndetse bunemera guha inkunga Centrafrica. Jean Bedel Bokassa yahise asugira, aba umutegetsi utuje rwose uganje, ariko anagirana ibibazo n'abo bahirikanye ubutegetsi barimo Alexander Banza. Uyu yaramufashije cyane igihe bahirikaga David Dacko. Uyu baje gushwana, ndetse Banza anagerageza guhirika Bokassa, ariko ntibyamuhira. Ahubwo arafatwa, arafungwa, anakatirwa kwicwa, ndetse binashyirwa mu bikorwa. Ashyirwa ku giti, araswa urufaya, arapfa. Mu myaka y'1970 ubwo Jean Bedel Bokassa yaramaze imyaka 4 ategeka Centrafrica, noneho yahindutse umutegetsi w'ububasha bwose muri icyo gihugu. Maze koko Bokassa wabaye imfubyi ari muto, agaragaza ko mu mikurire yagize ibibazo bisa n'ihungabana, kubera ko mu myaka y'ubutegetsi bwe kuva mu 1970 yahindutse nk'inyamaswa. Yaranzwe n'ibikorwa byo kwica benshi, kunyereza umutungo w'igihugu, kwigwizaho icyubahiro gishoboka cyose, gukora byinshi kuri benshi byafashwe nk'ubusazi n'ubwenge butari bwinshi. Nk'ubwo mu 1971 Bokassa yatangaje ko abaye general. Bidateye kabiri mu 1972 atangaza ko abaye perezida wa Centrafrica ubuzima bwose, ko mu gihe cyose azaba akiriho ntawe uzaba perezida mu gihugu cye, ko agomba gutegeka iki gihugu kugeza apfuye. Aha uwatinyutse kubirwanya wese yarishwe, abandi benshi bibasunikira mu kwicecekera hafi ubuzima bwabo bwose. Bigeze mu 1976 ho byabaye ibindi. Yatangaje ko Centrafrica itakiri igihugu nka repubulika, ahubwo ko ibaye ubwami bw'abami, ndetse ko we abaye umwami w'abami w'ubwo bwami. Kubera ubushuti bwihariye yari afitanye na perezida w'Ubufaransa icyo gihe Valéry Giscard d'Estaing, igihugu cy'Ubufaransa cyaramushyigikiye bikomeye cyane, ndetse na perezida Giscard ubwe yitabira umuhango wo kwimika Jean Bedel Bokassa nk'umwami w'abami mu bwami bw'abami bwa Centrafrica, ndetse anitwa izina rya Bokassa wa mbere. Uyu muhango wo kumwimika watwaye miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya yanganaga na 1/3 cy'ingengo y'imari yose y'igihugu cye cya Centrafrica, yakoreshejwe mu birori by'umunsi umwe. Aya mafaranga yari menshi cyane, kubera ko nk'ubwo mu gaciro k'ubukungu nagera kuri miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Ubwo ni hafi miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya yose yatanzwe mu gikorwa kimwe. Kuri benshi ni igikorwa kitari gifite n'icyo kimaze uretse kugaragaza ubwenge buke n'ukwikunda kwa Bokassa. Kandi ubwo wumva ibyo yabikoraga abanyasantarafrika bashonje, bicira isazi mu maso. Ibyo Jean Bedel Bokassa yabikoraga anongeyeho iyicarubozo yakoreraga abataravugaga rumwe nawe, kubera ko ubwe yatanze amabwiriza yo kurasa benshi, ndetse abandi bahabwa inyamaswa z'inkazi zirimo intare n'ingona zikabarya ari bazima.
Jean Bedel Bokassa yakoze amabi atagira izina, ariko ibingibi nabyo yabikoraga ahagarikiwe n'Ubufaransa kubera ko bwamuhaga inkunga yose ishoboka, haba mu bya gisirikare ndetse n'iby'ubukungu, maze nawe akagurisha Ubufaransa ubutare bwa uranium bwakoreshwaga n'iki gihugu mu bijyanye no gutunganya imbaraga za nucleaire. Kandi ubwo amafaranga yavanwaga muri uranium ntabwo yajyaga mu isanduku ya leta, yajyaga mu mufuka w'umwami w'abami Bokassa ubwe. Yari afite abana benshi. Uyu mugabo byavuzweho kenshi ko ari umwe mu bashatse abagore benshi ndetse anabyara abana benshi, kuko bose hamwe abagore yashatse bari 17, babyara n'abana 62. Nyamara agitangira ubutegetsi bwe, ibyo gushaka abagore benshi yabigize icyaha, ubikoze agatabwa muri gereza. Jean Bedel Bokassa yakoze amabi menshi amateka atazigera yibagirwa. Bigeze mu 1979 yabonye benshi bamurwanya batitaye no kuba bari bwicwe. Mu kwa mbere mu 1979 habaye imvururu, maze atanga amabwiriza yo gufunga abigaragambya, ndetse ku mategeko ye igisirikare cyica abanyeshuri barenga 100 muri iyo myigaragambyo. Aba banyeshuri barimo bamagana icyemezo cya Bokassa cy'uko bagombaga kwambara uniforme cyangwa impuzankano zakorewe mu ruganda rw'umugore we gusa. Hari itegeko ko nta munyeshuri ugomba kwambara uniforme zakorewe ahandi hatari muri urwo ruganda. Ibi byatumye isi yose ihaguruka yamagana Bokassa. Icyo gihe byaranamukomeranye cyane, agize ngo arakora ku Bufaransa, butireka ntacyo twakumarira, isura yawe warayihindanyije. Arangije ahindukirira inshuti ye y'ibihe byose, Colonel Muammar Gaddafi wategekaga Libya icyo gihe, amusaba kumufasha ibintu bigasubira ku murongo. Mu gihe Jean Bedel Bokassa yari Tripoli muri Libya ku itariki ya 20 y'ukwa 9 mu 1979, Abafaransa bamushyigikiye kenshi mu bikorwa bye na politike ze zahitanye benshi. Noneho bamukuyeho amaboko, maze bohereza abasirikare babo bagera kuri 700 mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Kabana na Operation Barracuda. Byari bigamije gukura Bokassa ku butegetsi, maze aba basirikare b'Abafaransa batsinda ingabo za Jean Bedel Bokassa ziyitaga abarinzi b'umwami, maze ahirikwa ku butegetsi. Atyo ubutegetsi busubizwa mu maboko ya mubyara we David Dacko, yari yarahiritswe mu 1966. Mu ijoro ryo ku itariki ya 21 y'ukwa 9 mu 1976 nibwo David Dacko yatangaje ko ubutegetsi bwa Jean Bedel Bokassa buhirimye burundu. Kuva ubwo umwami w'abami Bokassa wa mbere, perezida w'ibihe byose wa Centrafrica, General Jean Bedel Bokassa, atangira kubaho nk'impunzi. Bwa mbere agihirikwa ku butegetsi yagiye kuba muri Côte d'Ivoire, biza kurangira agiye kuba mu Bufaransa. Mu 1980 Jean Bedel Bokassa yaciriwe urubanza adahari, ahanishwa igihano cy'urupfu ku byaha yashinjwaga birimo urupfu rw'abanyeshuri 100. Gusa mu mwaka w'1986 mu buryo butasobanutse neza, Jean Bedel Bokassa yagarutse muri Centrafrica. Yaranabizi neza ko afite ibyaha ashinjwa ko yanakatiwe kwicwa. Yahise afatwa arafungwa. Mu 1993 hashize imyaka 7 yafunguwe ku mbabazi za Perezida André Kolimba. Kuva ubwo Jean Bedel Bokassa atura muri Centrafrica kugera apfuye mu 1996 azize indwara y'umutima. Gusa nubwo yapfuye, Jean Bedel Bokassa afatwa nkaho ari we ntangiriro y'ibibazo Centrafrica irimo n'uyu munsi, kubera ko mu myaka igera kuri 14 yategetse iki gihugu yazambije ibintu cyane. Yakoze amabi menshi, anyereza umutungo awigwizaho, akora amabi atagira izina, yica abantu ku buryo hari n'abamushinje kurya abantu, ngo kubera ko muri operasiyo zo kumuhirika ku butegetsi hari imirambo y'abantu yasanzwe mu rugo iwe iri muri za frigo. Jean Bedel Bokassa yakoze ibibi byinshi ku buryo n'uyu munsi hari abamufata nk'urugero rw'umwe mu bategetsi babi babaye muri Afurika. Ibi ariko ntibibuza ko hari abamufata nk'intwari
kubera ko wenda ubutegetsi bwe bwatumye hari ibyo bakora n'ibyo bageraho. ubwabyo no mu 2010 umugore we Catherine Bokassa yahawe umudari w'ishimwe na Perezida François Bozize wategekaga Centrafrique icyo gihe. uyu mutegetsi François Bozize avuga kuri Bokassa yamwise umuhungu w'igihugu wacyubatse bikaba bizwi na bose. ati yubatse igihugu turangije turagisenya. yaramushimagije cyane ndetse binatungura benshi barumirwa rwose, ariko baricecekera kuko byari bivuzwe na Perezida wa Repubulika. gusa nawe yaje guhirikwa ku butegetsi mu 2013.